Karlitang Sumila Ronghangpi aphan KSA song pen kachekimo pon. Khanduli Chomang atum Pherangke aphan kether. Tovar krongpli section 4 along keklem pon kasa. LP school thanbang Pator Senar ahin pen Pherangke amai kephapon. West Karbi Anglong Labour Union penta somindar chongdat arni talon ponpo. Diphu rongsopi arlo thengpi kanghu. Kardom ni liberta life thanbang phi samirini mailin timungpi lasnonang ton memberta arjupanitha. Nijang Karbi Anglong lakhai si duaramla constituency ke parlo gudamrong hangarong amikar sarthe ronghang lapen basa pikropi asopi Sumila Ronghangpi phan ke charli amo thegnangji pupen bangkeng sanga hem bidunlo. Bon sitami alangli akopai kilang no pen ajo bang kachene kaholo pen aprandam ingnang koglo. Alangli ko angune kisung ke phanan. Laksong se patumiarni anke alangli ninkan hini ka chiwayarni plingsi chikimo pon rentilo labangso ka chikimo lo KSA kongchumbang ramsing tokbietu a heman humri dampe ka chikimo jamek padupon wo thadlangso pen bertalai Pherangke Rajiv Hansi rupu Kardom Sumila Ronghangpi na kenili to masupi a hoklo lasi cepat nikan hini lo pineng anang plek di nikan hini lo pineng nikan hini anang plek lo la sini tunta kichi arni nang ele lo pini arni bangke la sini tunta ka ching hon ka ching din pen le la ang so se na dia puji ni na patang pun pamina busi jadi tunta dak chu lo la si ini tunggeng lo masuk phe cini la sena tung pithi giding atung kita ahok pet akang sai kilong dia pan nang ni tung tanang sai duna lang ba nang lang duna lang nili tungge kit inglo so kiduk dat ba kilom dat apon ni tungge phe cini asenang tum bithi kiding atum phantana ni tum phantani tum chuning rilo nang ya phana ni tum ta na ni tum hin pen an ke nang bun idun thala pen ang chira tu ni tha tuliram ronghang CM aphan busami chuning rile thore thorlo lapen jasime pet angtan kidu non pur morigaon le punon banogong district le punon lapen kaprek a district along busami Inglong pen thoi parok hem mara keng sang hem pinian ke do na tum do ulang sitame halabang so ahud alang le tum kaching wai pona bang ke parok hem keng sang hem kibidun Karbi Sumar pulote cewan edangi pusi pulo sitame halabang so suluk soda ke hura bang ke pinang ana bang ke cewan bang theklong lo sitame pinian na ni bang ta thoi ke do dun parok hem ke do dun alangli tum kupiya pasi kama tha pangwi krang lo lasi aphong bongso Karlitang Sumila Ronghangpi asona bangke adon ka preg hem adu ka preg hem o sumar tumange sung nang nelo phon nang nelo bangsi nili tum karbilo chalia song hin bena bangta alang tu aphan chuning rilo lasi thoi parok hem kengsang hem kibidun an o sumar pinso sumar le punon aroso sumar le punon lasi alang tum api apu tuman kacuning kang tung bangalalo lapen Karbi Anglong Termas Council aleng kethe ding tuman kacuning kang tung bangalalo lasi banghem kapabidu na bangke kapangton pen kapacewan era jibang si chuning rilo lasi ni tumke non nekri neklang pen ni tumke pada tudap tu an ke sini tumke cingduk cijem ponlo lasi lasu abang ke non cingduk cijem radet lepente mekar me thup don rapenta ni tumke noni tum ahok lu te ni tumke anengkan mate atarik mate hala so ni lisupi kidudu na hem aparok hom atum bang aprat amon nang karmut bang nang kapetipi labang suarn mate la so atarik nang keli pen ni tumke yok gedelo te keram kerong ben tamen ni tumke ahok lo te la si ni tumke neng kan sam mate neng karong pen ni neng chereng nu pen ni tumke
chinh dục chi em pon lo nang tum na chi song dun lo la si no nang tum ta teng ni ri la nilisupi Sumila Ronghangpi apran karmude apran ke padam ju kecine kahulu aparo Pherangke nang te benang tini duri noi ni tum ta ting ni ne la sila so kang sai abang ke ahok pet pen kaita nang tum ta nang itu du no nang lang du noi sara tum mate lara tum ke the tum ke ding tum te po tum arna matum la si ahok lo te ni like lam ke nengi u te khelo la si ni tum ta ting ni lo nang tum ta nang ting ni duri noi la so kang sai nang ye Pherangke ing sai bek nang ji la pente la lo se la nilisupi Sumila Ronghangpi apran karmude la tuma Pherangke la si nang le tumta nang matha dun inoi la pente nang tini duri no ni tumta chitini ne lo la si ahok Nijang Karbi Anglong Socheng constituency Hamren police station ke parlo Langhangpi press club atumpen rumphonga hithi an birta khomri damahut Khanduli Chomang atum chepeng pen Pherangke tum phan khangdun la pen aprananta karmut thai je phan kabori Khanduli Chomang atum Karbi Anglong arar phan kilang rop la pen anparta birta kirip Pherangke butum tum phan lapuson otlang no keklem ke aron kali ime thangalong rialong birta kahomri dam la pen birta ke pachitak ke Pherangke tum asailo Labusona Porwood, Birta Kohumridam, Kat News of Pherangke, Honor Son Timu, Karbi Anglong Life Pherangke, Birsing Tiso, Lapen, Birta Life Pherangke, Robert Beatumaphan, Chomangatum, Tovar along, Hangdun Check, Lapen, Apran Karmut Thaijiaphan, Kabori. Tangte, Alang Litum Kisum Ke Povek of Pherangke tum, Kachethana Lamle, Arjupon Ixina. Langhangpi pen, Robert Be, report. Tumde koksen silong tame food pillar klodi sinali tum la strong bong pen non lom isia complex the lot generation of attack meghalaya la pen li tum da ka sam la pen pudam lu di streng bong ga jantia heri lo la pen la tum bu bang Karbi Anglong district di sinali tum tuwe alom halapu Khanduli area dam lo sentum kisung pen ki du ala marjulong si ko tum ne mala chu than thengin Kisung halamang ke la pulo hoglo Pherangke tum pulong te lohok ta ke dam nangi la sona warsai ke dunang kokji mane awar sai pulo mane niltum ke dam nangi adiman ke niltum kili nangi adiman ke dam nang kok nangi niltum la son lo kimang dak Langhangpi press club lo la dak pen niltum ha rungphung ai thi longan ke dam yan mang lo alrakan ke dam yan mang pen niltum kimang ateng pen niltum dam lo dum dak Langhangpi pen dam pen se uya Khanduli lapu dam lo rungphungan dam lo adangan ke dam pen niltum thang alam malu na pen wen niltum adimaklongan pili lo la pen adangan niltum kimang ateng adak asai angdengan ta chokam lo adak pen wang thulo aju wang pen ladak baji nerkep lomna porphai nerkep loman dak Khanduli lomang le lo banusram mela Khanduli Chomang atum bang duan Pherangke tum abitung duman lo alang litum ben niltuman dak nangkhang on check lo niltum Pherangke abitung atum puta chethan lo unta alang tum bang kroi krede lo da jaga Chomang atum lo alang litum bang pulo niltuman ningwe mat pithilot nang tangho kok cek nang penap lu plot nang areng bisu nang ne la son tum da lo inut etang la son dolo da nil tumang ka therik ban se dolo la so por hut setame nil tumang la pula ben lo nerdo to manta beta na chi pi ban bori lo bun samalang tuma phone bang odri bisenang pulo phone bang odlong leder lo la so amat api menghala Langhangpi ale Khanduli gangbra lo rongasar lo alangli hinbang penwang penamat nang pijok dun lo nang pijok dun ta lama nang pijok dun bori alangli wang pen tuara bang nang pijok dun se kat serak damut
এনেকৈ লাপুলো কাটুকা বে Pherangke tum maise lo la gari humalong laso Pherangke tum sai angbong ta nilifan bang se la tum bang akinang so pulo Chomang tum bang na pulo Pherangke angbong anta nililo timung sanghu lo nilifan se akinang so lapen agari ta niligari en lo laso tuwi kepu angbong ta niligari en lo nilitum nilifan se alang tum bang ke akinang so lapen perthi along lahai kapachi hu anda nilifan se latum bang na karbo latum bang na kachin ne pen lo la video pine lapu ki humdun lahai Pherangke punang chini edat apota thek lo seta latum bang ka target nakapang thek bang nilifan se nakapang thek lo দুবে বেশি আমাৰ সাংবাদিকক মানে যোৱা ৰাতি তেখেতৰ মানে সাংবাদিক আমাৰ হেৰি লাংহেম্পি প্ৰেছাৰৰ পৰা খান্দুলি গৈছিলে সিহঁতৰ মানে বেলেগ উদ্দেশ্য নহয় কিন্তু সিহঁতে মানে জাষ্ট নিজৰ কাম কৰিবলৈ গৈছিলে কিন্তু সিহঁতক মানে তাক আটক কৰি মানে কিবা বেয়া ব্যৱহাৰ আৰু কিবা এনেকুৱা কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া এফালৰ পৰা মানে শুনিব বিচাৰিছোঁ হয় যোৱাকালি আমি ইয়াৰ পৰা মানে খবৰ দি পেলাই আমি ৰংফঙত গৈছিলোঁ ৰংফঙত যোৱাৰ পিছতে আমাক মানে হেৰি কৰিছে আমি তাতে কিবা তাত আলোচনা কৰি কিবা কি প্ৰব্লেমত বোলে আমি গৈ পেলাই আহোঁতে মানে তেহঁতৰ আমি যাওঁতে একো কোৱা নাই কিন্তু ৰাতি আহোঁতে আছে 8:30 বা 9 o'clock এনেকুৱা হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ যোৱাৰ পিছতে একো যোৱা সময়তো একো কোৱা নাই কিন্তু আহোঁতেতো তেহঁতৰ সংগঠন বোলে আমিতো প্ৰেছ বোলে গাড়ীৰ লগত লিখা আছে কিন্তু তেহঁতৰ আমাৰ খাচীয়া মানুহবিলাকে তেহঁতৰ মানে আমাৰ প্ৰেছত মানুহ বোলে এইবিলাক সেইবোৰ একচেপ্ট নকৰে কিন্তু আমাৰতো নিজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি তাৰ পৰা আহিছোঁ বা আমিতো কিবা সাধাৰণত আমি এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আমি যোৱা নাই তেহঁতৰ আহোঁতে তেহঁতৰ ধৰি পেলাই আমাক কি কৈছে আমিও খাচীয়া ভাষাটো জানে কোনোবা কৈছে পাব্লিকের মানুহ আহি পেলাই আমাক কি কৈছে এই কোনোবাটো বান্ধিব লাগে আজি এৰিব নালাগে কোনোবা কৈছে কাটি পেলাম কোনোবা কৈছে তেহঁতৰটো এতিয়া মানে ঠিকছে এতিয়া ধুলাই কৰিম এনেকৈ কৈছে হত্যা কৰিব বিচাৰিছে এনেকুৱা মানে তেনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিছে কিন্তু মই যে এতিয়া ক'ব বিচাৰিছে কিন্তু অল ইণ্ডিয়া নহয় অল আছাম নহয় এইটো মানে আমাৰ প্ৰেছত মানুহ কাৰণেতো এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিলে কিন্তু তেহঁতৰ এনেকুৱা মানে পাব্লিক এগেইনষ্ট বুলি নহয় আমাৰতো প্ৰেছ বুলি লেখা আছে কিন্তু তেহঁতৰ একচেপ্ট কৰা নাই ইমানলৈকে আমিতো এতিয়া 4জনমান আমি গৈছোঁ আমি 4টামান আমি চেনেলটো গৈছোঁ যোৱাৰ পিছতে তেনেকুৱা আমাক কাৰণে অন্যায় কৰিছোঁ কিন্তু লাষ্ট গৈ থৈ এই আমাৰ খান্দুলিত গাঁওবুঢ়া যি আছিলে তেওঁ আহি পেলাইহে আমাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা অঁতৰাব দিছে ফটাফট যা বোলে আমি আহি পাইছোঁ ইমান লোকে অন্যায় কৰিছে যোৱাকালি সেইকাৰণে আজি তেহঁতৰ নিজে সেই নিউজ দিছে আমিতো ইয়াৰ কাৰ্বি আংলং বা অসমৰ পৰা আমিতো অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে বুলি আমি কোৱা নাই কিন্তু তেহঁতৰ নিউজে দিছে আজি তাৰিখত 4 বাজিৰ পৰাতো কাৰ্বি আংলং মানুহ আহিব নালাগে আমাৰ মেঘালয় মানুহ যাব নোৱাৰে তেনেকুৱা তেহঁতৰ কোৱাৰ কাৰণে আমিও এলাৰ্ট আছে গোটেই এতিয়া অকল আমাৰ বোলে নহয় তেহঁতৰ নিজেহে কৰিছে তেহঁতৰ নিজে কৰাৰ কাৰণে আমিও মানে এবাৰেদি আমি আছোঁ কিন্তু তেহঁতৰ কৈছে কিমানজন কিমান কি কৰিছে তেহঁতৰ আজিও আলোচনা কৰিব কি কাৰণে আহিছোঁ কিন্তু এইবিলাকতো আমি সেইবোৰত আমি নাজানো এতিয়াতো ডিছকাছটো কৰিব ষ্টেট চেনেলে বা ষ্টেট লেভেলহে কৰিব আমি কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি কৰিব নোৱাৰে বা CMে এইটো কৰিব কিন্তু তেহঁতৰ কোৱা মতে আমি কিবা এটা ডিচিশ্যন ল'ম আমি এইটো মানা কৰা নোৱাৰে আমি কথা নহয় কিন্তু আমাৰ কাৰণে যোৱাকালিতো আমাক এনেকুৱা কৰিছে কিন্তু আমিও মানে প্ৰেছ বুলি আমি লেখা আছে গাড়ীটো তেহঁতৰ নামানে কিবা মাৰপিট কৰিম কিবা কাৰণে আমি যোৱা নাই কিন্তু আমাৰ নিজৰ কামত আমি গৈছোঁ ৰংফঙত আমি নিউজ কিবা কোৱাৰ কাৰণে আমি গৈছোঁ কিন্তু ইমান লোকে আমাক অন্যায় কৰিছে যোৱাকালি
কিন্তু ভাগ্য ভাল আমি আহি পাইছোঁ ইমানে আৰু ধন্যবাদ Tovar krongpli wanglo pupen. Pinangan atum tangka ki joy along amen ka chithap dun thap dokpi. Lapen long le em phuwe ka tuma bangke ka chilong nang jia dim chilong don wang veta dolang. La suang bong tovar ka silam along kilang dun kri ka vejo tovar ka silam bo matuma bang kisa oi pon do ko ga jo section 4 along abang kitang pen ka heno asonsi thekon lo. Non kimese na tovar nang ki wan pielo karbelon ton mas konsilatu ka chilang dun ave pulote. La so tovar corner ni si nang dun jima la si non pen jong si kaheno nang cheng lo tangte ningkani si baga phike anso se kaheno nang klang lang la si un an pen ke misen pen paklem pon je pha rd piduna sonte misen je khuloni pen bertalai pherangke pinchongrong pi report nijang Karbi Anglong Chinthong constituency ke parlo dihinga rong along sitame ke charle hem donang ji popen kimrang ponsi do bomlo Lasonsi thanbang atum sitame sar keklem pon boy phit sitame kidam tang jangming karai si arni Pherangke tum kahomri da muhut thanbang sitame ave igdedlo laso birta Pherangke tum sitame paklang pipon lo lasi kopi ko sona jokse thanbang chidang bervededma alam the mate thanbang pen lamklar ka chipi alam the arjupon iksina wo thadlang sopen birta lai Pherangke Rajiv Hanse report chairman atuma phanta chupulo chairman aphan Presiden Samson Rong Pharapan Tanilitum Chopulo Ako Chinthong Local Misia Phanta Chopulo Jat Sitanon ke Hain Poimen Long Lok Pen Ki Sung Ko An Lonia ke Joy ke Tang Te Pin Lang Ponon ke Sar ta ke Sar Lo Apot akate bok het asonang wan pinon pos si nilitum non tuning rilo akate bok het ke Tang Penta Halasua ke Sung Apoklem Asara Bangta Matha bom lang pulutela bangai nang litum ta nang kanghon nang hon lo chin nang posita so bangke non bangke ni litum ka chuning riji ni li a hema sora bang lo ni li sung dun pikapot ka chuning ri dona lam the bangke yasita akate bok nang wan pinang po pin neng matke akate bok nang wan pinang po besini ka chuning ri lo sa kleng sar porong mi LP school head Pondit lo head teacher lo ba pradhan shiক্ষক lo lasi arni si media long si theklo lo ma si nili mane Pherangke tumta Chomang lamwoi pasiru nang kokpo lasi nili lamwoi bang ala puhelo nili ta sudet unedet tadukok la penke la kedam tongon e joini amasi media tumta dampak lo nili bang nam hom dedet lo la so joini si media atumta lo nang kok lo sitame la so puthora lamwoi ke la sinili lamwoi ke pitulo nili ha e poi mene long cheng ta la fair 1999 la ke tinene lo la pen ngadang ningkan pho do ningkan pho pen nili Nepali sumar phan lok alam thek thi pin pen nili sika charlin thunang alam manta sita than lo bori lo la pen second dam thulo transfer umwang buras narli school la pen da dam lo data Chomang au sumar la pen kene Nepali sumar gari motor ta ve so nili cycle pen lok sike dam Non kiwang ji arui si arni West Karbi Anglong Labour Union penta dongkamukam rongsopi along somindar chongdat arani talon ponpo laso phan kachisik kachidan padopon bomlo laso hot Karbi Anglong Autonomous Council ki chari pon team Karbi Anglong atumta nangkachitong dun pet ji phan West Karbi Anglong Labour Union amai phu manaf kram sapin tuning report dongkamukam pen virtual life Pherangke budbor be report kachinghan arat ke doana phanji tameni di kapajini la person halo Sinan ke bangji International Labour Day matula May tarik si abang pu bang pidum aphan sita menili tum mate neli President hoipan Karbi Anglong ara aphan kachuni wi lapen kapachini alam ke person halo iri tum May Day matula non la Diphu rongsopi arlo rongsampri pen rong ni hang kachileng atowar ihum tata yodha truck pen Anerlo ang thengpi kanghu thekpon long kanghu atum forest aphan langplot si lason keklem forest asai khia tumta thedung ka chirab dun dopusi ongdung araratum akoi pipon daldali pen virtual life Pherangke Abraham Tisur
Pini birta bangke lapon se kangton poniklo laing bom tha birta live.